Abakozi b'Imana Imana ibahezagira watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Bishop David Imana imuhezagire rwose. Bishop David Mungu ambariki sana. Korale muri Bethesda ndayikunda cyane. Waya abandi mwagumye mwicaye, wengine mmebaki mnakaa. Mubwire mugenzi wawe ati ni Mose wa kabiri. Mwambie ndugu yako ya kwamba ni Mose wa pili. Nawe ni washaka uraba Mose wa gatatu. Na wewe ukitaka utakuwa Mose wa tatu. Mose wa mbere, Mose wa kwanza yarakoze ibikorwa, ametenda kazi, aratwara ubwoko bw'Imana, akapeleka taifa ya Mungu. Ariko abantu, lakini watu ntibamukundiye ko ashika mu gihugu cy'isezerano, hawakumpendelea kusudi afike kwenye nchi ya ahadi. Mubwire mugenzi wawe ati igihe cyose uzoba uri kumwe n'umuntu yihamagaye, mwambie ndugu yako nyakati yote utakuwa na yule mtu ambaye amejiita. Ntabwo uzotera intambwe, utopiga hatua, uzotambuka nawe ufata ibirenge, utapiga hatua naye kamata miguu, uzozamuka ngo wurire amanure, utainuliwa na yeye ashushe. Murabe neza bo mugendana ko bahamagawe n'Imana. Mtazame vizuri ambao mnatembea nao ya kwamba wameitwa na Mungu. Abarongozi bo ngaho Imana ibahezagire. Wa viongozi wa hapa Mungu wabariki. Ndiko ndaraba ahantu, niko natazama mahali hapa, numvise umubabaro kuko nabonye n'ahantu haciye intambara. Nimesikia huzuni mahali ni fasi zimepitika vita. Nagiye kurabasanga hose hari ibinogo by'amabombe. Nilienda kutazama nikakuta kuna vishimo vya mabombe. Niramugenza bati ni wewe kuzamura itorero mu izina rya Yesu. Iyo tugeze mu mashengero yagezemo abantu bihamagaye tubona tunafika kwenye makanisa ambapo kuna watu ambao wamejiita. Rero Imana yasohoye abihamagaye ya kwamba Mungu ametoa wale ambao wamejiita. No Mose ni wewe wahamagawe n'Imana ni ugomba bigaragaza. Leo ni wameitwa na Mungu kusudi uyaweke hadharani. Tugiye kurabisha ijambo ry'Imana. Tunaenda kutazama neno la Mungu. Abaririmbyi mubandanye. Alafu waimbaji mwendelee. Ntabwo naje kubatevya. Sikuja kuwakawiza. Mu mazina bababwiye ndi Mose wa kabiri. Kwa majina wameshamwambia mimi ni Mose wa pili. Ni jewe nyoboye amashengero yanayotahari ku isi. Ni mimi ambaye naongoza makanisa yanayote ulimwengu mzima. Misiyoni iri mu Nyabunyegeri. Siaje iko Nyabunyegeri. Mu Bwongereza turamaze kugururayo. Uko Bwongereza tupo. Muri Tanzania turamaze kugurura. Tanzania tayari tumeshafungua. Mu Uganda turamaze kugurura. Uganda tayari tumeshafungua. Naho mu Burundi ni heshi turamaze kugurura. Hapa Burundi ni mahali. Nanda mu Burundi heshi ntabwo dupanga tukenda tugura hali kuba. Hapa Burundi basi hatukoni mahali tunanunua. Kila mugenzi wati uzuzu ukora umurimo w'Imana. Mwambie ndugu yako unatenda kazi ya Mungu. Kuba pasitori sivyo tuzirata. Kuwa mchungaji hatutajivunia hayo. Kuba umuririmbyi sivyo tuzirata. Kuwa mwimbaji hatutajivunia hayo. Tugiye kurabisha ijambo ry'Imana. Tunaenda kutazama neno la Mungu. Umurongo umwe gusa duce tuzinga Biblia. Mstari mmoja tu tunafunga Bible. Ibyahishuriwe Yohana. Ufunuo wa Yohana. 22:12.
Abache twizingira Biblia. Alafu tutafunga Bible zetu. N'umurongo umwe sindabatera. Ni mstari mmoja tu sitawachosha. Ijambo riravuze ngo 12. Ehe ndaza vuba. Nzanye ingero kugira ngo agirire iki? Kusuda fanyeje. Oya numva mwenga navyo mwumvise. Ndashaka makamarire. Hapana, nasikia ya kwamba mkusikia. N'umurongo umwe gusa. Ni mstari mmoja tu. Chatwoga Biblia. Tufunga Bible. Ndaza vuba. Eti nakuja haraka upesi. Azanye iki? Analeta nini? Ingero. Malipo. Okugira ngo agerere. Kusudi alipe. Umuntu wese. Kila mtu yeyote. Ibihwanye n'ivyo yakoze. Kadiri na matendo yake. Kuba bishop ni vyiza. Kuwa bishop ni vizuri. Kandi n'agateka. Tena ni heshima. Kuba pastor ni vyiza. Kuwa mchungaji ni vizuri. Kandi n'agateka. Tena ni heshima. Kuba umuririmbyi ni vyiza. Kuwa mwimbaji ni vizuri. Kandi n'agateka. Tena ni heshima. Ariko ijambo ryaje ngo ndakubwire. Lakini neno limekuja kusudi nikwambie. Ngo araje vuba. Anakuja haraka upesi. Ngo atugerere. Atupe malipo. Kuba muri etaje. Kwa kuwa unaishi kwenye ghorofa. Ivyo ni ibikorwa by'iwawe si ibikorwa by'Imana. Ni kazi zako, sio kazi za Mungu. Kuba warubatse etaje. Kwa kuwa umejenga ghorofa. Kuba ngaha ngo wikatemiri wawe. Kwa kuwa unaishi hapo kwenye mtaa wa Miliwani. Ivyo nta gikorwa na kimwe Imana izobikugerera. Hiyo hakuna kazi ambayo atakulipa. Kuba ugendera mu modoka nziza. Kwa kuwa unatembelea kwenye gari nzuri. Ivyo si ibikorwa by'Imana. Hiyo sio kazi ya Mungu. Materi byama ko si ibikorwa by'Imana. Hiyo dodoma ambayo nawalia, hiyo sio kazi ya Mungu. Abantu bagenda mu modoka meza. Watu wanatembelea kwenye gari nzuri. Naje mvuye muri Mercedes Benz ngira muri V8. Nami nikitoka kwenye Mercedes Benz natembelea kwenye V8. Ariko si ibikorwa by'Imana. Lakini sio kazi za Mungu. Bijyanye n'ibyawe kugatwa kawe. Hayo ni mambo yako binafsi. Unamusa banugura amaparasera ahantu hakome. Leo watu wananunua sehemu za kuishi mahali pa fahamu. Ivyo ni vyawe nta gikorwa c'Imana kirimo. Hiyo ni kazi yako, sio kazi ya Mungu. Unamusa abantu. Leo watu arakurira mu ishengero. Anaishi kwenye kanisa. Akarinda saza. Anazeheka. Ata amateka yandikishije mu. Ana kazi zenye ameandikisha kwenye kanisa. Hara kazi k'Imana. Kuna kazi ya Mungu. Na kazi kiwawe. Na kazi yako mwenyewe binafsi. Tena maze kugera ngaha. Mimi nimefika hapa. Biranga ni isori ngo hago. Nikasikia aibu ya kusema. Hatagira ivyuma kwe. Mahali hakuna nzenze, hakuna vinanda. Ingene muberewe. Tazama jinsi mnapendeza. Ingene musa neza. Tazama jinsi mnafanana vizuri. Watu wafisa mafaranga. Hapa kuna watu ambao wana pesa zao. Amakonde yuzuye nga. Kaunti zao zimejaa. Rawa ya makota riga. Tazama citizen ziko hapo. Ivyuma vyogura umuntu umwe gusa. Hapo vinanda vitaweza nunua mtu mmoja tu. Kandi barabigura kabisa. Tena watavinunua. Ivyuma tu. Itatoka basi tayari tuwesha. Ntange uzoronka. Hutopata malipo. Ukirimbira ibafle zimeze uko. Ungali unaimbia kwenye bafle za hivi. Naye biratunambaye. Tazama viatu ambavyo mimi navaa. Birazimvye hose na wenye bizimvye. Vina samani nyingi, wote nimeona viatu ambavyo tunavaa vina samani. Ibikozi Imana izoduhanura. Matendo Mungu ambayo atatuhesabu. Nivyo dukora mu nzu yayo. Nienda tunataka kwenye hekalu lake. Unamusa abantu ngo barazunguruka mu mashengero. Leo watu wanashinda wakitembea kwenye makanisa. Shaka mwingine bishop. Nahitaji mnifanye bishop. Bazokugira bishop utahamagaye ntakizokumara. Watakufanya bishop kama utaitwa hutafaidika. Bazokugira umukuru w'abakenyezi babikunaniye kubarongora. Watakufanya mkuu wa mama vikushinde kuwaongoza. Unashaka kuja mwisho. Unahitaji kwenda mbinguni.
umuntu waje gukorera Imana eti mtu anakuja kumtumikia Mungu akazana ibihumbi 5 analeta 5,000 ibihumbi 10 10,000 muzanye mu nzu y'Imana unaleta kwenye hekalu na kuri konti ufise miliyoni 10 kwenye kaunti una milioni 10 kupitiliza aho uje kuyikwegera umuvumo hapo unakuja kujikokotea laana kazosanga bariko barakorera Imana ukikuta mahali wanatumikia Mungu kazana inoti y'ibihumbi 20 unaleta 20,000 ufise miliyoni 5 wewe una milioni 5 utwara umuvumo nta mugisha wewe unapeleka laana hakuna baraka bari gutuma wirekera afadhali ungeacha tu birashaka gukorera Imana bigaragare inatubidi tumtumikie Mungu vionekane ari abantu bama bapfuye ngo ni Mose wa kabiri kuna watu wanasema ya kwamba mimi ni Moses wa pili Yesu nashi Bwana asifiwe ni Mose wa kabiri kandi navyiyita mimi ni Mose wa pili tena na kandi navyiyumvamo tena na visikia Mose wa kabiri yagira marira abonye ubwoko bw'iwabayo bariko barabona Mose wa pili alikuwa nasikia huzuni akiona taifa yao ambao machozi wanaona icyo mwese mukagirira amarira umurimo w'Imana chakunipa unapata machozi juu ya kazi za Mungu abakozi b'Imana bogira agaciro watumishi wa Mungu wataweza wakapata samani kubera bihamagara kwa sababu wanajiita wenyewe nasanze mu mpimba huzuye y'abitwa abapasitori nimekuta huko gerezani panajao ambao wanajiita ya kwamba ni wachungaji kandi ugiye kuraba ibyo bagirizwa kenshi usanga ari byo tena ukienda kutazama unakuta mambo yenye wanashuhudia ni wenyewe wagenda mu bantu baba mu mazu ntibarihe ukienda kutazama wenye wanaishi kwenye manyumba zao hawalipi nabiyita abakozi b'Imana ni wale ambao wanajiita ni watumishi wa Mungu ibyo byose babikura hehe hayo yote wanayatoa wapi mu nzu y'Imana kwenye hekalu la Mungu mu nzu y'Imana kwenye hekalu la Mungu niho bakura umupfumo ndipo ambapo wanatoa laana batinjiyemo ngo bagiye kurondera inoti wanaingia ya kwamba wanaenda kutafuta pesa aha tuhakura umugisha hapa tunapatoa baraka ntabwo tuhakura amafaranga tupatoa pesa tuhakura iki tunapatoa nini umugisha baraka ejo nibaza kurwanya haje pasiteri shereje kesho ukikuja kumpiganisha mchungaji Serge uzoronka umuvumo wewe utapata laana ngo umushigikire muunge mkono shereje ndamukunda Serge nampenda aho Imana yamuhamagariye ndahazi mahali Mungu amemuita na kuajua samashengero menshi ngenderamo sio makanisa mengi ambayo unatembelea mimi ndinze ndakugendera mbaza amateka yawe mimi nikikuunga mkono na kuwa najua ushuhuda wako nimwamushigikira ukimunga mkono na bishop nabonye nawe arimo amavuta y'Imana na bishop nimeona na mafuta ya Mungu bazobashikana kure watawafikisha mbali Mose mtaka kuturagana na Bishop David siku moja tulikuwa tukizungumza na mchungaji na Bishop David afisa amavuta y'Imana yuko na mafuta ya Mungu yoronka abakozi bamushigikira akipata watumishi ambao wataweza kumunga mkono azokuzoza yurira indege nkakuja kwa kwikinga basi atakuwa anapanda ndege kama baskeli ikibazo abakozi b'Imana bagira tatizo ambao watumishi wa Mungu wanapata barahamagagwa wanaitwa bagaca haza batahamagawa alafu panakuja wale ambao hawajaitwa bagaca babashira muri komite alafu wanawaweka kwenye kamati ingingo yose ngo barenda kubivuga hatua yote eti ni mpaka ngo wazungumze komite nikorane eti kamati iungamane uri umumarayika w'ishengero wao kama ni malaika wa kanisa ukamara kucuzana bihamagaye ukabashira ngaho unaleta wale ambao wamejiita unawaleta hapa bizoguma biri ukunyene itabaki ni hivi tu je mu gufata ingingo nawe ngira inama mimi kwa kukamata tu wala hakuna ambayo unashaurisha ni malaika w'ishengero mimi ni malaika wa kanisa wana yote natangaza ati Imana irabica imbariye ngababari Mungu ambacho ananiambia mimi nawaambia
ntabwo nza kuguhanuza, siwezi kuja kukushaurisha. jewe Imana yahamagaye, Ni mimi ambaye Mungu ameita. wewe itahamagaye uri impande yawe, Wewe ambaye haujaitwa uko karibu yangu. uri ngaho kugira wonone imirimo y'Imana. Mungu hapa kusudi uharibu kazi ya Mungu. Igihe cyose wahamagawe n'Imana, Siku yote ukiitwa na Mungu, genda utangaze nenda utangaze ati ejo hari igikorwa, eti kesho kuna kazi, uce wigiye, alafu uende zako. abo uzobona baje n'abarungitswe n'Imana, Wale ambao utaona wanakuja basi watakuwa wametumwa na Mungu. utangaza ati muri uku kwezi hari igikorane, Utangaze kwenye huyu mwezi kuna mkutano, abarungitswe n'Imana bazogushigikira, ambao wametumwa na Mungu watakuunga mkono. muze musome Bibiliya. Nenda mkisoma Bible. Imana yabwira Mose ati genda ubwire Abisirayeli. Mungu alikuwa akiambia Mose, nenda uambie wana wa Israeli. Hari aho mwigeze musoma Mose yagira inama? Kuna mahali mumewahi kusoma ya kwamba Mose alikuwa akifanya uno munsi leo haza abantu bashaka icyubahiro, wanakuja watu ambao wanataka heshima, ariko nta mavuta y'Imana bagira, lakini hawana mafuta ya Mungu. uraza kubona bafise amavuta y'Imana, Utaona wale ambao wana mafuta ya Mungu, muraza kubabona mukanya. utawaona kwa muda ujayo. Hari abantu bafise amamiliyoni ku makonti, Kuna watu ambao wana mamilioni kwenye kaunti zao, ariko n'igitara kimwe atokigura, lakini kitaa kimoja hawezi kanunua. kaya gacashaka kuvuga ijambo ry'Imana, Tena nahitaji kutoa habari njema. ngo tuzoja mw'ijuru, Tutaenda ijuru ryazo wawe mbingu ya nani ya baba, mu mubiri, ariko nimba ari iry'Imana, lakini kama ni mbingu ya Mungu, ibikorwa dukora kazi ambazo tunatenda niko rufunguruzo ruzotwugururira. ndio ufunguo utatufungulia. Aha benshi ntibanezerewe, Hapo wengi wao hawana furaha. bikunda Haiwezi wezekana. iyo ukoze igikorane cyo kwitanga, Ukisema mkutano wa kujitoa, ntabwo uzobona abanza, utaona watu wanakuja, ntabwo uzobona, hautaona hata mmoja. ariko ntabwo nabwira abana b'Imana, Lakini nataka niambie wana wa Mungu, ibikorwa ubikorera hose, kazi ambazo unatenda mahali popote, ishengero ryose ukoreye n'igikorwa cy'Imana, kanisa yote unatenda kazi ya Mungu, naho uzubundi mu nyuma akagisambura, hata pale mwingine nyuma yako akakibomoa, wewe walikoze uzohera, wewe ambao umetenda, basi Mungu atakulipa. simaka uzubikorere hadi usengera, Sio vyema utumikie tu pale ambapo naabudu, hajya hose tugenda turugurura, pale pote ambapo tunaenda tunafungua, Imana izobiduharurako. Mungu atatuhesabu. Ngiye kurangiza, Naenda kumaliza, ariko ijambo naje kukubarira, lakini neno ambalo nimekuja kukwambia, Imana ntabwo izoguha ingero ngo kuririmba neza, Mungu hata kupatia malipo juu ya kuimba vizuri. ntabwo izoguha ingero ngo nuko ngo amagarade yaduze ngo kaba Mose wa kabiri, Mungu hata kupatia malipo kwa kuona cheo kimepanda ukawa Mose wa pili. Mose wa kabiri azoharurwa ku bikorwa vyiwe yakoze, Moses wa pili atahesabu kwa kazi ambazo ametenda. ndakeneye abagabo batatu Inahitaji wababa watatu baze tugura ivyuma, waje tununue vinanda. bavuze ngo tubanze Wamesema neno kama tuanze, munakira aho twagendanye, eti nipokee wale ambao tumetembea nao. tengeze mu ngoro y'Imana, Mimi nikifika kwenye hekalu la Mungu, nabo twagendanye ndabibagira, na wale ambao tumetembea pamoja na wasahau, baje kuvuga Imana, ninakuja nikimsema Mungu. ntabwo naje kuvuga abo twagendanye. Sikukuja kusema wale ambao tumetembea nao. Umuntu arashika imbere y'ishengero Mtu anafika mbele ya kanisa, akababwira abantu anawaambia watu ibyo yariye, vile ambavyo umetumia. akazi reka tuvuge Imana nk'abantu, Acha tumtete Mungu tu. ngeze ngaha mvuga Imana, Nikifika hapa namsema Mungu, ana ahantu hatinyitse, hapa ni mahali patakatifu ambapo panaogopewa. ugiye kwiratira aha hantu Ukienda kujivunia mahali hapa, uragira ikibazo. basi unapata shida. Aha Hapa
Muze musome mu gitabo cy'abantu. Mwenda kisoma kwenye kitabu cha Wafalme. Abami bose bahimba. Wafalme wote walikuwa wakishiba. Bagahimba nabi. Wanashiba vibaya. Barangiriza mu ishamba nk'ibikoko. Walikuwa wanamalizia porini kama vidudu. Yongeze ngaha. Nikifika mahali hapa. Ndachukumira. Mimi napatwa na uoga. Imana nimenye. Mungu hazoweleki. Uraraba Mose wa mbere. Tazama Mose wa kwanza. Imana yaramukunda. Mungu alikuwa akimpenda. Ushikaho Mose akora ibyaha. Mpaka pale Mose akatenda dhambi. Bene wabo bamureze. Wadogo zake walikuwa wakimlea. Nibo bagwara imibembe. Walikuwa nauma ukoma. Ntiyakundwa n'Imana. Zalikuwa anapendwa na Mungu. Harageze igihe Imana iraguhezagiye. Panafika sasa tu Mungu anakubariki. Utanguye gushika imbere y'ishengero. Unaanza kufika mbele ya kanisa. Ugacitangura kwirata. Unaanza sasa kujivuna. Ureke Imana igushire hejuru. Wacha Mungu akuinue juu. Ureke kwishira hejuru. Wacha kujinua mwenyewe peke yako. Lakini abo batatu tubigurira ivyuma. Ninahitaji wamama watatu tuuze vinanda. Amajwi ntasohoka. Sauti hazitoki. Ariko ngombanisha abapasitori bo ngaho. Lakini nahitaji wachungaji wa hapa. Baze hano turavuga. Wafike hapa. Abapasitori bo ngaho. Wachungaji wa hapa. Abapasitori ba. Wachungaji wa hapa. Nibo kwanza nkeneye. Ndio ambao nahitaji tu. Amen. Girandare, girandare, abimana yako. Waimbaji si wabebe muda. Nafise umuntu muri eglise. Hapa nina mtu kwenye hekalu la Mungu. Ivyuma dufise. Kwenye nzenze ambazo tunazo. Aratubwira Pirate ntabwo avyemera. Pirate haleti kabisa. Mu minsi bigiheze mumaze kuronka amahera ngaho. Siku mbili ambazo zinaisha umeshapata hela. Umuliza nyamuke ngaha. Mweka hazina akemee hapa. Na mahera y'Imana ntakanyegezo. Ni pesa za Mungu Na mahera y'Imana. Muri imisi ibiri tumaze kuronka miliyoni 4,200,000. Miliyoni 4. Milioni 4. Ngaha. Njoo hapa. Uyu muhinga mu vyuma. Huyu ni mtu ambaye anajulikana kwenye vinanda. Muri nayo turafise akabaro gakuru. Na yote ana heshima kubwa. Kugira ivyuma ngaha bimwe bivuga neza. Kusudi hapa nzenze zibaki zikipiga vizuri. Nanga. Ingapi? Ugereranya ukavuga ati turakeneye epiano nabonye bafise. Ibyo bafise urabizi. Ndakeneye umbwira amafaranga abura. Kubyo bafise kugira umuziki ube mwiza. Aba bantu n'abantu b'Imana basa neza. Bicaye kuri iyi migereni hirikiraboba anavyuma bagira vuba. Nyabugengeri ndio ari misiyoni. Nyabugengeri ndio mtumishi. Imana ikunda isuku. Mungu anapenda usafi. Utaragira ivyuma. Kama hujapata vinanda. Nta mafuta yinjira. Hamna mafuta ambayo yanaingia. Winjiye muri nayo tutangura guheza kigo kiri hali. Ukiingia kwenye hekalu la nayo tunaanza kubarikiwa pale naingia. Ureke tukore Imana bana. Wote tutumikie Mungu anakubariki. Karibu. Yesu agiye kubyo bafise habura amahera ngahe. Sunashimwe. Dufatiye ku byuma bafise amafaranga akenewe kugira ngo ibyuma bimere neza baronke ibintu bitunganye. Amafaranga ngana ni miliyoni 40.
baraheza amashimeshto karani milioni 14. naona iko haratagaza Naona lakini panapendeza. abapanze Ambao wanapanga. Sindiko ndavuga ngo naje kura abapanze n'abadapanze. Sikukuja kutazama ambao wanakodi na wenye hawajakodi. Abapanze biyicharire mu izina rya Yesu. Ambao wanakodi manyumba waketi kwa jina. Mwari muri abapanze yagende yicharire. Mwenye iko hao watu wenye kodi aketu. None upanze banza wicharire. Wewe kama unakwandika. Lakini nkorane n'abafise amazu babamwo. Inahitaji nitumike na wale ambao wana manyumba wanaishi. Mukugira Imana imuhezagire. Kusudi Mungu akubariki. Ubanza gufata Isaka wawe. Unaanza kukamata Isaka wako. Ukamujana kugicaniro. Unampeleka kwenye madhabahu. Isaka. Abakozi b'Imana. Watumishi wa Mungu. Uzobona bakenye. Ukiona ni wamaskini. Batinya kurekura Isaka. Basi wanaogopa kumtoa Isaka. Utararekura Isaka. Kama utamwachia Isaka. Bazamushire kwigisu. Uanze kwanza mweke kwenye kisu. Ntabwo bikunda. Haiwezi kawezekana. No hagati mwishenge. Hata kwenye kanisa. Abapanze muze kwanza mwicare muraza mu. Ambao wenye wanakodi manyumba mkae kwanza mtasimama baadaye. Dukeneye miliyoni 36. Tunahitaji milioni 36. Kandi numwe yatanga. Tena hata umoja utaweza kazitoa. Abantu 36 bana barafisa. Watu 36 wanakosa milioni moja. Amajana 5 Nebachiwa 500 500 nafikiri na kugwa 1000 ngapi? Baba 500 Ni watu 72. Reka basi tureke kubavuna ushaka aravuga mu miliyoni cyangwa 2 mugabo 5 n'itegeko ry'Imana. acha tuache kuwavunja. Amajana 5 duhera kura tunaanzia kwa hao. tugenda kwa bishop twamubizi. Alafu twende kwa bishop tumemweka. Tunakeneye tunahitaji bali abaza munyu. wale watakuja baadaye. Abashitsi baza munyu. Hata wageni watakuja baadaye. Igihe cyose ngaha Siku yote hapa wahasize Isaka wawe. umeacha Isaka wako. Uzohakunda Utapenda cyane sana. mugihe cyose atani ntebufise mwishenge. Wakati yote utakuwa una kiti ndani ya kanisa. Wowe ni wowe uteza intambara abakozi b'Imana. Wewe ndio unapiga vita watumishi wako. Wohakunda gute? Utaweza kumpenda je? Wafisi Una nini hapa? wakunda ntacyo afise. Utaweza kumpenda na huna kitu hapa? Uzokora ni wazoheza kigwa. Yule ambaye atatenda ndiye atabarikiwa. Wamhere mikrofoni. Wapatie maiki. Ntabwo ndakongereza. Sikiliza. Ntabwo nakubwiye Sikuja kukwambia Imana niyampezagira. eti Mungu akinibariki Uzotanga eti nitatoa icyo ufise. kile ambacho Ukigandaze ukiuzishe. ijya warubise ku mutima. Chenye ulikuna wakaenda. Zana mahera mu nzu y'Imana. Leta pesa kwenye kala. Hagashika mu kwa gatandatu. Wakifika mwezi wa 6. Utarabona ukuboko kw'Imana. Utaona mkono wa Mungu. Uzovuga ati Mose wa kabiri ntiyaciye mu buterere. Useme ya kama Mose wapita kupita kwenye mtaro. Umuntu afata ikintu afise Utakamata kile ambacho anacho. cy'akamaro Chenye thamani. akakizana mu byuma Akileta kwenye vinanda. mu mezi atarenga 3 Miezi haizidi miezi 3. atarabona ukuboko kw'Imana. Hatajaona mkono wa Mungu. Azacaza Afrika nakuja ancira urubanza. anikatie hukumu. Tuzoca tugabura ibyo ufise.
tutafika tunagawa vile ambavyo ninavyo. Wa journalist wanatitipi na kibatakarana. Watangazaji wa habari hakuna kitu ambacho kinawapotea. Nalisubiyemo. Ninavirudia ndani. Unazani kitu cha kamaro. Mtu mwenye tawata kitu cha samani. Kija fise kumuti. Kila ambacho iko nacho kwenye moyo. Akagishiranga. Anakileta hapo kwenye. Hajachameza tatu. Wakipita miezi mitatu. Ataona ikitangaza chima. Kabla hajaona muujiza wa Mungu. Azacha zatugaburi vyo fise. Afoka nakuja tugawa vile ambavyo mimi ninavyo. Ila mgeza watarabifise kabisa. Mwambie ndugu yako anavyo kiukweli. Ashaka vile vyuma na wigura chini. Nikitaka hivi vinanda taweza nikavinunua mwenyewe. Mugano wangaba rose. Lakini taweza kuwa ninawaroga. No changu marishe neza kikwa. Nitaweza baki tu na barikiwa mwenyewe. Ngume nuri na mundege chenye. Nibaki nikipanda ndege mwenyewe. Aho mugabo nona ko bereye kugira muri fe ya ipi mundege kwe. Hapo amashine shumukozi wenda. Haleluya. Kwa jinsi mtumishi wa Mungu anatufunza, uko mukozi w'Imana twigishije, yote ni mema, byose ni byiza, ni mafuta juu ya mengine, na mavuta ageretswe ku yandi. Kwa hiyo tunaongezea juu ya ingine, kw'ibyo twongereje kw'ibyo, tunatia 100,000, maana kuna kitu tunaongezea juu ya zile tumekubali. Amashimeshe. makofi mengi. Umuntu wetu uganza umukozi w'Imana. Mungu mikono mtumishi wa Mungu. Yongeye no kuyandi batanze. Anaongeza kwa yale ambayo ametoa. Imana nayo irakongereje. Mungu naye anakuongezea. Ugiye kwitwa umumiliyarderi mu izina rya Yesu. Amen. Ego Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Jambo ry'Imana riraryoshe. Neno la Mungu ni litamu. Najewe ejo nari nitanze, nari maze kwitanga 500 n'umuryango wanje. Hata mimi mwenyewe jana nilikuwa nimejitoa 500,000 jana. Ariko nakumbuye kwicara muri VIP basi niba ariyo mpamvu yabizi. Nashinze kubindi 500 zoca nipambana n'umuriyoni by'uri. Imana muri ya mezi 3 Wanyama miezi mitatu. umugabo yitwa Shereje Baba ambaye anaitwa Serge. abamugwanya agiye kuhindukira babure. Wanapiganisha wanaenda kubadilika. Agiye guhindura imodoka mu hindura ibirato. Mwihute abaririmbyi hariya ndaza abaririmbyi batamba cyane ajya ku mabanga bambaye bose bakabira. Waimbaji wenye wanacheza sana. Narangije mwenyewe. Namaliza. Fanye haraka. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya shekero kiva. Haleluya kanisa la Bwana. Ndashimye umukozi w'Imana. Nashukuru mtumishi wa Mungu. Je, mubisanzwe Imana yagirangirira neza. Mimi Mungu alikuwa akinitendea vema. Data na parcela yari afise ngaho mu gisagara. Baba yangu alikuwa na sehemu ya kuishi hapo kwenye mjini. Ariko ndashimira Imana yo mwijuru yarampara yaga parcela gashobora ndagashira mu muryango. Lakini Mungu namshukuru alipatia parcela nikaweka jamii. Iyo ni Imana yo mwijuru yabikoze. Kwa sababu Mungu wa mbingu ametenda. Ndashima kandi Imana. Ninashukuru tena Mungu. We yampamagaye kangira umukozi wayo. Kwa kuona ameniteua kaniita kanifanya mtumishi wa Mungu. Bisanzwe rero jewe. Kiukweli sasa mimi. Muri iyi minsi naragize urubanza. Kwa hizi siku nimekuwa na sherehe. Urubanza rwo gusohora umwana w'umukobwa. Hiyo sherehe imekuwa ya kutoa nje mtoto wa kike. Nari bizi utuntu dutandukanye hirya no hino. Ilikuwa na vitu tofauti ngambo na ngambo. Narabishoboye kugira ngo urubanza rushoboke. Niliuzisha kusudi hiyo sherehe iendeke vizuri. Kandi hajya kubera yari umukobwa wa mbere sohoye. Nari nzi yuko
nkumva n'udufaranga ngire ndonke mugabo ahubwo naciye nongeraho. Kubw'ibyo rero n'urubanza ruheze hari ahantu naho urantera ikiraka nagize ngo ndatonda bambwira ko kaheze, ariko kubw'ibyo kubw'umurimo w'Imana yedemeye kuzotanga ibihumbi 50. Gukoresha ububangutsi hari ibikorwa byinshi ngo yemeye angahe 50 ari guhezagire abe ukuge ibyo mwavuganye na muto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kazi ya Mungu kubw'umurimo w'Imana tulikubali tangia juzi twari twatanguye kwemera kuva hirya yetu. aniandikie pamoja na vyote, aniandikie pesa Kuri byose na byose nyandikirira kizibiri. aniletea poshakoshi mzipani Anzanire kandi sakoshi ndayatanga. Umutungi ibiganza Umutunge mikono muri ya mezi 3 kwa yale miezi 3. ndakeneye Imana ayibone mu rugo iwe, ayibone mu Ninahitaji Mungu aione kwenye bigaragara muri ya mezi angahe kwa yale miezi 3 basi Mungu aonekane. mbirezi Sikiliza. ni modotevye Msitukawize. ikaduhamagara kwishi Acha tuite bishop. kazi Karibu. bishop wa hano Bishop wa hapa. kazi hano Karibu hapa. amashimishikuru Makofi mengi kwa bishop. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nduwa uvugisha aribyo twari twiyemeje ngaho, ariko uno munsi twumvise inkuru za Isaka. Agenda dusibye Imana amezagije ndafise parcelle n'Igitega abantu bazi Zege. arazimvye harya Pako juu sana pale. Sabye komite y'ishengero ntihashyire ku isoko. banza murindire Subiria kwanza. banza murindire gukomana Hanyuma Subiria kwanza kuchapa makofi. ntihagurwa dutanga icya 10 cyaho haguzwe, hanyuma ntangire miliyoni 3. amashire ivyuma naho wakoze miliyoni 40 Vinaanza hata kama Viliko umesema vinaendeleza. milioni Siko naona. 10 viko vinakuja. tugomba turangize Tunahitaji kumaliza. abaje hari impamvu nabasize ngaha Wale kuna sababu nimewaweka hapa. umugisha uhera kuri bo Baraka inaanzia kwao. ntushobora kuza guhezagira ibwama bari bwami bataraheza Hawezi mkabarikiwa kwenye ufalme, watu wa ufalme hawajabarikiwa. n'amashimeshi kazi Makofi mengi. Haleluya. 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 Ageze amahera muca muceceka. Muga babuze atanga kuririmba muca musimba simba. Haleluya. Jewe nari nemeye 500 byari ku munsi wa 5. Ariko kuko tugomba twiyemeze si bya bindi byo kugira ngo abantu bakubone ngaha mu nzu y'Imana. Umukozi w'Imana abivuze dusezerane ibyo dushobora gushitsa. Amen. Ni ukuvuga ko ikiringo bazotanga kugira ngo dutange ayo mafaranga yo kugura ibikoresho ngaha, jewe ntiyagira ntarayaronka, ndafise telefone naguze 850 ndazi ko 700 nazoyaburamwo nanje nzoca ndayatanga. Ni ukuvuga ko nemeye 700 hamwe n'umuryango wanjye. umutungi ibiganza Ufunge mikono. ati nangire gute Ukafanyeje. protokoli bamutenganzira baduhera mikrofone Haleluya. Haleluya. Amanje ndiyemeje zo
amafaranga uzokura mu kidata bazogurisha iki? Atauza nini? Yesu nashiri. Nanje ndiye ngombe changira ndaka mwenyewe. Shie. Tubihumbi ijana ngenda gize gute? Anakubali laki atakufanya nini? Muratunge biganza. Huyu baba mumpunge mikono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo hapa wanajua sisi hapo. Benshi baranzi ncurarangira hano. Na mimi siwezi katoka tena kiasi cha kisa zingine. Nanje sishobora kuva hano nongereje yangu. Na hata niongezee kwa saa mbili kwa hiyo saa. Ananiongereza kwa iraki fulani. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Na mimi kwa niaba watoto wangu Nanje kubwigisha ngo cy'abana banje natoa sekanti mimi. ndatanze ibihumbi 50. Muratunge biganza. Mumpunge mikono. Imana irambwiye atari abatavuga. Mungu anamwambia kuna wale ambao wasemi. Ushobora kuba ufise igihumbi. Inawezekana ukawa na 1000. Arico ufise. Kama ndicho ambacho unacho Kigomba kugurura umugisha mu buzima. inahitaji kufungua baraka juu ya maisha yako. Twabonye umukecuru yari afise ifaranga rimwe. Tumeona bibi alikuwa na hela moja. Ariwo Imana yashimiye. Niye Mungu ameshukuru. Muzane igiseke ngaha. Leta kitunga hapa. Nacho senga. Amananje nchimvuga nchinita. Alafu niombe nami niseme alafu niondoke. Nawe ufise igihumbi ntabwo twakugaranye. Na wewe kama una 1000 sijakufunganiana. Mugana ngoma nababwira abakozi b'Imana. Lakini nataka nikuambie watumishi wa Mungu. Igituma abakozi b'Imana uzosanga bambaye impuzu zaheze. Kinachosababisha watumishi wa Mungu mnakuta wanavaa nguo za kuchanika. Bagera mu mirimo y'Imana bakazinga amaboko. Wanafika kwenye kazi za Mungu wanafunga mikono. Igorofa yawe kurayisiga. Gorofa yako kunaipaka. Inzu yawe ikubaka muri za gasekebuye. Nyumba yako kunajenga eti nikasekebuye. Nta na kimwe kizoguherekeza. Hakuna kitu ambacho kitakushindikiza. Utembera mu modoka zindi. Unatembea kwenye gari ya samani. Wirirwa urasuma ibiro by'inyamutabagura nk'ingwe. Wewe unauza viro vingi vya nyama unachana kama simba. Nacho bizogufasha. Havitakusaidia chochote. Bizogufasha n'igikorwa cyo mu nzu y'Imana. Kile ambacho kitakusaidia ni ile kazi ya kwenye hekalu la Mungu. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Na mimi nilikuwa tushaandikisha hata 50,000 lakini hapa naleta kwa saa 50,000 Dada, nataka naamini. Dada omba ungire. Ndani ya kazi ya Mungu unatumika kazi gani? Mu murimo w'Imana ukora umurimo yuhe? mimi nakuwa mwimbaji. Umuririmbyi. Mwimbaji anatoa sasa 50. Umuririmbyi atanze 150. Sasa 50 ni hela nyingi. Zinatetea oga kwa mwimbaji. 150 zirane ubwoba ku muririmbyi. Mani ngiye kuguheza kirutanga. Mungu anaenda kukubariki mpaka ushangae. Ushaka kuzubaho neza. Unahitaji kuishi vizuri. Ushaka kuzogira amafaranga. Unahitaji kuwa na pesa. Ushaka kuzogira icyubahiro. Unahitaji kuwa na heshima. Ushaka kuzokurira indege zigenda isi yose. Unahitaji kupanda ndege zinatembea ulimwengu mzima. Ogopa ndani ya nyumba ya nini? Tinya ngoro y'Imana. Ukifika hapa tetemeka. Ushite anajugumira. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi pale nilitoa jana waniongezee 50,000. Waimbaji Abaririmbyi. wako wanatoa maraki. Bariko batanga maraki. Mubirabe neza kandi ngomba ndangiza. Mutazame vizuri tena nahitaji kumaliza. Nazo urugero. Nazo urugero.
Mutware w'ibiganza Imana Funge imuhezagire. mikono, Mungu akubariki. Yes. Abaririmbyi Imana ibahezagire. Waimbaji, Mungu awabariki. Reka mpe umwanya abandi, reka nsengere umuntu wese yakoze. Acha nipatie nafasi wengine, acha niombee yule ambaye ametenda kazi. Umuntu wese Yule yoyote agize icyo akora kuri ibi vyuma, anafanya kitu ambacho atatenda juu ya hizi vinanda, agiye kubona icyo Imana imukorera. anaenda kuona kile ambacho Mungu anaenda kumtendea. Mugabo ufise miliyoni ijana ukamutanze ibihumbi 10, Wewe kama una milioni 100 unatoa 10,000, wewe ubuze ikintu utanga cy'akamaro, wewe unakosa kile ambacho utatoa cha thamani. ni ngorane. Shida. Tugiye gusengera. Tunaenda kuomba Mungu. Wewe uzanye igihumbi aricyo ufise, Wewe unaleta 1,000 huko na hiyo 1,000. Imana igiye kukubakira amateka. Mungu anaenda kukujengea heshima. Imana igiye kukubakira amateka. Mungu anaenda kukujengea heshima. Mugire ngo tugiye gusenga Imana. Fanya haraka, tunaenda kuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahimbaze. Twishime tuti ibihe byose. Reka vuga nti Yesu ahimbaze. Nawe mwishime muti ibihe byose. Hanyuma ninavuga nti ibihe byose muce mwishura muti Yesu ahimbaze. Yesu ahimbaze. Ibihe byose. Ibihe byose. Ibihe byose Yesu ahimbaze. Amashimisha kubana. Apotre n'umugenzi. Abantu ko twari tuzanye. Uwo twarahuye turi kumwe na Apotre. Apotre cyangwa yawe muratana yakora ariko tugende kugikora byari. Njyana kandi ryari kera kuwa kabiri. Ariko kabiri. Rero nubwo narumvise ko ari igikorwa cy'Imana ariko ntabyo niteguriye kugira ngo igikorwa cy'Imana n'ibintu byashize bitubu, ariko gushyigikira umurimo w'Imana ndabikora kuko nibyo kubona. Ari ijambo yashizemo atupanze duhaguruke. Jewe inzu mbamo sipanze, mwe ishengero rirapanze. Urumva ko ari byose. Uribuka ko dusangiye kubona ariko ntiturutira ko amahera iminsi yose. Tuzorotira kuri yayi. Turorotira kuri yayi. None ntazi turutira dubize ko amafaranga. Nubwo mwe mwabuze tutanga kabisho. Haleluya. Jeno manicho yafatiye ko. Eko yifatiye ko. Naje ngayo turotira no yatanga mu izina rya Yesu. Ayo turotira y'ukwezi zo yatanga mu izina rya Yesu yishigikira. Amen. Umutungi w'ibiganza ati Imana imuhezagire. Kandi rero umukozi w'Imana burya n'ijya korana yiwe nari ndayikumbuye kandi ndayibise. Udakoze uno munsi azomura n'ejo, siko none? Mu mezi 3, miezi 3, ndemeye ko ngiye gushigikira ishengero. nakubali ya kwamba nakuja kuunga mkono Urubuga rwose hii jambo yote tugiye kuyifuta. tunaenda kuitoa. Birababaje ko ishengero riri kwicara n'abantu. Inahuzunikisha sana kuona kanisa kama hili na kazi watu kama hawa. Tugiye gusengera abantu. Mahali tunaenda kuombea watu. Wewe tumize ishengero risubira inyuma. Yule ambao tutasababisha kanisa linarudi nyuma. Ntawe dukeneye. Hatuhitaji hapa. Ndakeneye mu mezi 3. Inahitaji kwenye miezi 3. Abantu baze bahura aho bahonyora. Watu wakose sehemu ya kukanya.
ishengero Nitasema mkiingia kwenye ile kanisa uzubuzi ko ari nayo winjiye. ujue ya kwamba unaingia kwenye mlima wa Mungu. Nabyemeye Ninakubali kw'iri shengero rigiye kuvukana na nayo. kwa hili kanisa lina kuzaliwa na Nayoti. Mugiye kubibona Unaenda kuviona, turafise abaririmbyi, tuna waimbaji, murabona ko basa neza, naona kama wanapendeza, barakijijwe. wanaokoka. Uko muzobakenera Mkiwahitaji nzoza abamama sinabaza, wamama sikuwaleta, nzoza n'abarongekira ikorane rimwe mu kwezi. nitakuwa nawatumia kwaya moja kwenye mwezi mmoja. Bikeneye urenze ndabarungikira n'abaririmbyi bandi bo hirya no hino. Ikiwezekana nitakuwa nawatumia na waimbaji ngambo na ngambo. Nzohora ndabarihira deplacement, Nitakuwa nawalipia nauli ibashikana inawafikisha ibarindira bataha. inawasubiri Rimwe mu kwezi ndemeye kuzohora Ikondo kwa wezi na mbali kama nitakuwa natenda hayo. Tusimame tumuombe Mungu. tugiye gusengerwa. Umuntu wese Mtu yeyote azi ko afise icyo yakoze anajua ya kwamba kuna kitu ametenda kugira tugure ivyubu kusudi tununue vinamba, avyaguruke, asimame yatura ikintu cyose akeneye. kila kitu chochote ambacho anahitaji. Numvise mwahereye kera mwita Nimesikia mmeanzia zamani mkijitoa. uwufise icyo yakoze wese Yule mwenye ana kitu ambacho ametenda yoyote agira icyo yatura abwira Imana. awe na kila takiri akimwambia Mungu. Icyo watura cyose Kile chochote utakiri kirashoboka basi kandi kitakuwa. Imana iragikora. Tena Mungu atatenda. Ugikora ukorenga Kwa kazi ambayo unatenda hapa ugiye kubona igisubizo mu mezi. unaenda kuona malipo baada ya miezi mitatu. Data mushobora mushobora byose uri Imana nziza kandi Imana igira neza. Ndagukengurukiye kubw'igikorwa cyawe cyiza ukoze uno munsi. Uravuze ngo ntawe uzobura ingero y'igikorwa yakoze. Yes! None raba umuntu wese afise icyo yakoze, icyo yatuye kimubeko. Ndakweretse kuva umunsi ugira gatatu igikorane gitabo, uwumvise icyo yakoreye aha hantu gira data uca n'ubuheze. Ndavuze ati ishengero ritumirire mu mezi atatu. Ndakeneye amakorari yose, ndakeneye iri shengero rizanemo abantu, urizanemo abagwizatunga, urizanemo abafise amafaranga. Yesu ndahagaze. Uri Imana igira neza, urakoze. Hari imigwi y'abaririmbyi igiye gucaga nayo yiha amavuta. Hari abaririmbyi twagendanye nabo bagire neza kubw'iki gikorwa, ndetse n'uwabuze icyo atanga yari afise umutima nawe bagire neza. Umujournaliste wa Nayoti TV agize igihe yitanga mwana nawe muheze. Imigwi y'abaririmbyi yose igirire neza, abapasitori bagirire neza, ababishopu. Yes! Abamezisiye umuntu wese yavuga mugire neza. Urakoze kubyumvise, bashimishije Imana. Hari abaririmbyi bo ngaha Kuna waimbaji wa hapa baririmbye neza, wameimba vizuri, bantanguriye baravuga wamenianzia mugenda hariya mu mugamba mu Cidi hariya mwubake, wakasema nendeni huko porini mkate miti mjenge, cyangwa bahibumba ijana muze kunywa akantu tawapatia haki kusudi kutumia kakitu. Mungu awabariki. Oroza na hilo lishaonye na Mungu awabariki. Shangilia tena Bwana Yesu, shangilia tena Bwana Yesu kwa makofi. Shangilia Yesu kwa makofi. Haleluya. Reka nakiri nyakubahwa Generali Major agere hano agire akajambo avuze atayongera asengere iri koraniro ryose niwe yabitanguje, niwe ategerezwa no kubirumya. Imana imuheza agere nyakubahwa.
Haleluya. Amen. Jenda fisi umunezero kuona iki gikorane gishyitse ku mwisho. Anafurahi sana kuona huyu mkutano unafika kwenye mwisho. Tukigitangura tungali tunaanza wamengo ntibizoshoboka. Ilikuwa unaona kama haitawezekana. Nico gituma mu gutangura twaciye dutangura gusenga dusaba Imana ko yorongora iki gikorane. Ndio maana tulianza tuomba Mungu tukasema Mungu aongoze mkutano huyu. Kandi birabonetse neza yuko Imana niyo yabikoze. Tena Mungu anaonesha kwamba yeye ndiye ametenda kazi. Umwitwarariko canke icyo ishengero ryari rikeneye. Matatizo na shida kanisa lilikuwa navyo. Jenanye marura ku mutima nasanze byakwiye. Mimi nilikuwa na hesabu kwenye roho yangu. Nimekutana nimeendea. Iki gikorane kwa watari ngacha kimaze iminsi 3. Wenyewe ambao hawakuwa hapa hii mkutano na siku 3 hapa. Cyari gikorane cy'ubutumwa bwiza no kwitanga. Ilikuwa mkutano wa injili na kujitoa. Ubutumwa twarose ubwoko bubiri. Mahubiri tuliyapata ni ya aina mbili. Harabaye abaririmbyi, amekuwa waimbaji, baraduhaye ubutumwa, wametupa ujumbe, abandi baduhaye ubutumwa n'abigisha. Wengine wametupa ujumbe ni wafundishaji. Aba bakabiri rero, hawa wapili sasa bahagaze ku bitabo bitatu. Walisimama kwa vitabo bitatu. Igitabo cha mbere bahagaze ko ni cha Jeremi. Kitabu cha kwanza walisimamia ni cha Yeremi. Cha kabiri cyari cha Nehemia. Cha pili ilikuwa Nehemia. Cha gatatu bahagaze ko nico guharura. Kitabu kingine ilikuwa ni hesabu. Ibyo bitabo byaradufashije. Ibyo bitabo byote bimetusaidia kugira ngo ubutumwa bushikire abakristo, ili injili iwafikie watu wa Kristo. Icyavyerekanye niki kilichoonyesha dalili hizo ni kipi? Hageze gutanga baratanze, no kwitanga baritanga uko bashobora. Ilipofika muda wa kutoa walijitoa, wale wakatoa na kujitoa wenyewe wakajitoa. Ejo igihe twatangura igikorane cy'umusugira kabiri, wakati tulianza mkutano wa siku ya pili jana, baratubwiye intambwe tugeze ko mu kwitanga. Walituambia hatua tumefikiria kwa kujitoa, turumva ko turi kure, tukasikia tuko mbali sana, kuko ihangiro maana maelekezo wala msimamo wetu ni kwa gushika ku miliyoni 40. Ilikuwa kufika kwa milioni 40. Twaguma mu mutima uwo wese avuga ati tubaze ibyo pastor yatubwiye ko tutegereza gushikana miliyoni 200. Walikuwa wanawaza kama pastor wao nilikuwa nimemwambia milioni 20. Hicho kiwazo ndakimwajije ndi none ibyo bintu ukeneye bigwa gani? Akaniuliza sasa hivyo vitu unavyotafuta ni pesa ngapi? Leo yambia ati milioni 200. Nikasema ni milioni 20 na zingine. Mugabo jenda mwumva yeye ananisikia kabisa kubera sumuhinga wacu siyo mzowefu wa ibyo vitu. Ubu munsi rero babajije umuhinga bizi, leo walipouliza sasa naye bijua akavuga ati ibyo mvuga neza. Alisema kama yeye anaweza kusema vizuri ukubwa gani ni faranga ngapi? Tuza twumva kuzi milioni 200. Tukasikia anasema milioni 40. Twese abari bamaze iminsi 2 siyo watu walikuwa wanamaliza hizi siku 2 tukachini tuvuga tuti ya mpigira baye ndende. Tunasikia hiyo na vile vitu vinageuka vinakuwa virefu sasa. Ariko kubw'Imana kubera yari ngaha hagati yacu, kwa sababu Mungu alikuwa hapa katikati yetu, twarose umuhezagiro w'abantu baca bashikana iryo hangiro. Tulipata watu wanapita wanaeneza hiyo programu. Nagira rero nkuko abandi babigize kama vile wengine wametusanya umuhezagira abantu bose bitanze. Tuombee baraka watu wote ambao wamejitoa. Turetse Mose wa kabiri, tukiacha Mose wa pili tu, twari dushikanye ku milioni 15. Tulikuwa tunafika kama yaramaze kujako kama milioni 13. Ariko lakini ijambo giza Mose wa kabiri yaciyaho neno zuri Mose wa pili alilolisema,
navyo ndaciye mbona ko ari imana ikiri mubwira. Ndio maana nimeona kwamba ni Mungu amemwambia haya. Yagize ati nimuvuge ndaza kuvuga ubwanyuma kugira duheze igikorano. Alisema basi nyinyi semeni, mimi nitasema baadaye. Ikibazo naco cahera ari uko ibikoresho byo kuhimbaza Imana, byo gucurarangira Imana, byo gushira izina ry'Imana hejuru, byo kuvuga ijambo ry'Imana rikumvikana, byategerezwa gushika kuri izo miliyoni 40. Mkutano ungeisha, mkutano ulishafika kwa hizo milioni 40. Mwezi wa kabili yakianzishikana, mwezi wa pili ni mkutano endelevu. aha neno ndakugira ndabe ko ndakuroba. Hapa nilikuwa natangaza nione kwa by'ukuri kweli Imana yaguteguye. Mungu anatutoa dharau. Twebwe twenyene atamani bigiye ngo ntacyo twari gushobora. Sisi wenyewe bila watu wengine hatungeweza. Hari n'abandi bamaze kubivuga ko bidashoboka. Kuna wenyewe walikuwa wameshasema kwamba haitawezekana, ariko kubera atakinani Imana, lakini kwa sababu hakuna kinachomshinda Mungu, ubu birashobotse. hivi imewezekana. Uwo walitwariko bishingiro. Hiyo ilikuwa uzuri wa kanisa nk'abakristo, kama Wakristo. Ubu munsi turi ku munsi w'Imana, Leo tuko siku ya Mungu, burya tuza gusenga dufise imyitwarariko natwe, tunakuja kuomba, lakini tunakuwa na mahitaji na sisi imitwaro itandukanye, mahitaji tofauti. ko tugira Imana ikaba ikiri ngaha nyine hagati yacu. Hivi tunabahatika Mungu hagali katikati yetu hapa. Tuisabe ikore ku muntu umwe wese, aguse kwa kila mmoja, ikore ku mutwaro wiwe wose, Mungu aguse kwa hitaji lake, kugira ngo dusubire inyuma umutima ukeye, ili turudie nyuma mioyo ikiwa meupe. Nico gituma, ndio sababu nagira ndabiginge, anataka kuwasihi tuichubaye Imana, duhaguruke tupatie Mungu utukufu wake kwa kusimama. Ariko nsubire inyuma gatoya, lakini nirudi nyuma kidogo, ndaza gusaba niyamwongera mugabo ataomba Mose wa kabiri. Mose wa pili, jewe ninasengere ingwara, yeye anataka kuombea magonjwa, abarwaye, anataka kuombea wagonjwa, mugore nsabe Mose wa kabiri, lakini taasisi Mose wa pili guhimbaza Imana, kutukuza Mungu, kuko igihimbara Imana iyo abantu bayo bari imbere yayo, kitu kinachompendeza Mungu watu wake wakiwa mbele zake, nukuhanagura gatosi kose ko bakahana, ni kutoa kitu chote ambacho kinaweza kuwa abakeneye kucha bihana, watu ambayo wanataka kuokoka. Naza gusaba Mose wa kabiri abidufashe ko, tutaomba Mose wa pili, wale ambao wako hapa wanataka kumpokea Yesu afike hapa awaombee. Nagira sabe bungere bishingiro bankundire icyo gisabo kize gushika. Umekubali, murakoze, asante. Mana ushobora byose, kandi wabaho, uri ku isi, uri mu ijuru, uri hose, uri muri byose, uri byose muri byose. Nyene cyo muri Rwanda yacu, twese uratubona, twese urabona imitima yacu, urabona imyitwarariko yacu, urabona ikintu kiri ku mutima kimeze nk'ingorane cyatumye tuza ngaha imbere yawe. Turakwinginze ngo ukore kuri umwe, nta na kimwe kikunanira, nta ndwara n'imwe kunanira, nta mwitwarariko n'umwe utagira inyishu. Turakwinginze rero ngo kubwo iki gikorane duhejeje uwo munsi, tukaba twakugize nk'umuntu akirongora, nk'Imana ikirongora, turakwinginze ngo dusubire inyuma turi amahoro ava iwawe, kandi tuze gusanga amahoro iyo tugiye, twumve umunezero mu mutima, eka twumve ko twavanye nawe, twumve ko turi kumwe nawe, twumve ko turi kumwe nawe, duherekezwa nawe, eka icyari ku mutima cururuke. Umwitwarariko dufise uwo ari wo wose ntawo kunanira,
utore inyishu rero turayizi iwawe umwe wese ngaha akaba wasize ndamusabiye kugenda yumva umutwaro wiwe yamutuye imbere yawe ashaka amahoro mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo. Reka dusabe abo bantu amashishi ku mukozi w'Imana. Birashika ukaba wumva neza uno munsi kukeneye kujana na Yesu. Unaweza kuwa unasikia kwamba leo unataka kutembea na Yesu. Shora kuwa uri mu mirimo ariko utari kumwe na Yesu. Unaweza kuwa ulikuwa unafanya kazi lakini hauko pamoja na Yesu. Shora kuwa hari ibyo wakora bitumutemerwa n'Imana. Unaweza kuwa kuna vitu vikuu unavifanya ambavyo havimpendeze Mungu. Bishobora kuba ukorera Imana. Unaweza kuwa ulikuwa unamtumikia Mungu ariko ku mutima nawe wizi ko bituzuye. Lakini kwa moyo wako unajua kweli hauendezi. Igikorane kimaze iminsi 3. Hii mkutano ina siku 3. Ari namwe wogenda tayungurose wowo. Hivi ukienda bila kuwa na faida yoyote utakuwa kabisa utakuwa wewe umehomba. Bishobora kuba ari kuradirengana uriga ukavuga ati no munsi nkeneye kwinanje kuba umukozi w'Imana. Unaweza kuwa ulikuwa unapita hapa unasikia kweli na unataka kuwa mtumishi wa Mungu. Turaguhaye kazi ugira dusenge. Wewe ambaye unataka kutengeneza, hebu njoo hapa. Naho uruwe. Hata ukiwa mmoja. Nyaruke. Hebu njoo. Nta vyuma tunaenda kuvuga. Hatutapiga ariko twumva dusenge. Tunataka kuomba. Yemwe utari ngaha. Kama haupo. Arashobora kuba ari ngaha imbere y'umuryango. Anaweza kuwa mbele ya mlango huko. Tugiye gusenga kandi twihuse. Tunaenda kuomba kukiharakisha. Ntabwo Yesu azokwama ku ntebe y'imbabazi. Yesu hataendelea kukaa kwenye kiti cha enzi. Uno munsi tangazo ryovuga kayiva. Leo tangazo linaweza kuja kutoka kwenye kiti cha enzi. Ni wewe Imana irongera. Ni wewe Mungu ambaye anakutafuta. Ni wewe kwa mihindura uno munsi. Wewe Mungu anatafuta pale. Imana niyiga abantu benshi. Mungu hatafuti watu wengi. Imana irongera umuntu umwe gusa. Mungu anataka mtu mmoja. Birashaka bari uwagene. Inaweza kuwa ni huyu hapa. Uwagene. Huyu hapa. Akari Imana yakirarondera. Akawa ndiye Mungu alikuwa anatafuta. Iki gikorane cy'iminsi 3. Hii mkutano wa siku 3 zote. Ushobora kuba Imana ikihiga umuntu. Inawezekana kuwa Mungu alikuwa akitafuta mtu. Ariko nawe ukiremesha uri hiyo. Lakini na wewe unajifariji ukiwa mbali huko. Umukozi w'Imana burya yakoreshejwe n'Imana. Mtumishi wa Mungu ametumiwa na Roho Mtakatifu. Nyaruka. Hebu njoo haraka. Tugiye gusenga. Tunataka kuomba. Kibazo n'umunsi abantu hajya usanga ubirimo. Unaweza kuwa huko ndani leo. Ukihagarara. Ukatubu. Nagomba ndagutangarize. Nataka kukutangazie. Shobora kwibwira ko ukijijwe. Unaweza kuwaza kwamba umeokoka. Kandi ukoze ubuzi mu ngoro y'Imana imyaka myinshi. Tena unaweza kuwa na kazi ndani ya nyumba ya Mungu miaka mingi. Bonzanira igitabo cy'ikigira 10. Wakiniletea kitabu cha sehemu ya 10. Nawe uri wofuka. Na wewe hapo ulipo unaweza kupiga makofi. Uko muri cha 10. Maana mnakula cha 10. Ngo wamukumva muravuga. Ilaana zile mmezilaaniwa. Hano zasanga mweshi mwari gufuka. Utakutana wengi mmepiga makoti mkapiga Muve hasi kugira atuge gusengera uwo nawe usaba imbabazi Imana. Nataka kuombea huyu mtu na wewe utaomba msamaha Mungu. Uvuga ati Imana mbabarira. Utasema Mungu nisamehe. Nanje narabaye igisuma. Yeye alikuwa mwizi. Wali ni cha 10 chima. Ni wewe ni mwizi wa sehemu ya 10 ya Mungu. Kandi ntuzusubire kugicaca. Na tena usiongeze kuiba sehemu ya 10. Kubera nawe igisuma. Kwa maana na wewe uko kimwizi. Aho abandi bamena amazumba ko nawe umena inzu. Wakati watu wako wanatoboa majumba na wewe uko mwizi wa sehemu ya 10. Kwatuza umuntu. Nataka tumwakirize Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Ampokeze Yesu kama mfalme wa maisha yake. Ibyo wahora ukora. Kuna vitu ulikuwa unafanya. Nawe ukabyiza
wamo, na wewe ukajikuta ndani huko ndani yao. kini gitangaza. Huyu ni muujiza. Ninginga wa pastori mumuzunguruke. Anasiwa pasteri muzunguke huyu mtu. Pamoja kuzunguruka. Wakati mtazunguka hivi, muzoba muzungurutse iyi quartier yose. mtakuwa mnazunguka quartier yote. Abayenda mukabare nihane kubera. Wale wenye wako kwenye zile bawa, abari hirya no hino, wale wako ngambo na ngambo, abazungurutse ahantu wazunguke hapa hii fasi. Amasengesho agenda bashikeko, maombi hawa waende hawaguse wafikie, nabo bihane, na wao watubu, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Yesu kama mfalme na mwokozi wa maisha yao. Urasubiramo aya majambo, utasema haya maneno ayo kiriko urayasubiramo, urasubiramo haya majambo. Abantu bari kuri aka gatumba bose, abantu bari hano kuri uno musozi bose batarihana, ambayo hawayatubu, ndizeye ko bazoba bamwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. watakuwa wanampokea Yesu kama mfalme. Tuzobibona kuwa Mungu, tutabiona dimasha ijayo. kuwa Mungu Siku dimasha ijayo, ikimenyetso cha mbere muzobona, alama ya kwanza mtakayoiona, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, watakayepokea Yesu kama mfalme na mwokozi wa maisha. muzobabona. Tawaona. Subiramo aya majambo, rudia haya maneno. ati Yesu mwami, Yesu mwami, ati uno munsi ndaje, no munsi ndaje, numvise amajambo yawe meza, numvise amajambo yawe meza, ndizeye, 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 ungendere, ngendere, ivyo nakoze vyose, ivyo nakoze byose vyakubabaje, byakubabaje, savye imbabazi, savye imbabazi, umfute mu gitabo c'urupfu, mfute mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nyakira mu bana bawe, nyakira mu bana bawe, n'umwana wawe nanje, b'umwana wawe nanje, ugurura ingabire wampaye, ugurura ingabire wampaye, nanje ndazikoreshe, nanje ndazikoreshe, nzogukorera, nzogukorera gushika umpezagiye, gushika umezagiye, ivyo nabuze vyose nkiri kwa shetani, ivyo nabuze byose nkiri kwa shetani, ubinyugururire, ubinyugururire, nyandike mu gitabo cy'abo uzoza gutora, unyandike mu gitabo cy'abo uzoza gutora. Amen. Amen. Databuja mwami ushobora byose, arakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. None databuja ngabo abakozi b'Imana baramuzungurutse, ndavuze ati umuntu wese ari mu kabare reka kwakire inzoga y'ikaramu ahagarikire kuri izo nyene. Abanyabyaha bariko barakora ibyaha kuri uwo musozi, ahubwo yakiriye akakwakira nk'umwami n'umukiza, ndavuze ati databuja ibyaha bagendeyemo reka bihagarare. Yesu harira 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 bihaje bari kuri aka gasozi, uwo baserukiye reka amavuta y'abakozi b'Imana reka agende, reka agende abageshigeko iki kibanza ku munsi wa Mungu bize bigaragare ico kimenyetso cyo kwerekana ko ari wowe twahamagaye. Urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze, urakoze kubihanye kandi ukabubakiriye, tubikeguze mu izina ryawe ryera. Amen. Mashimeshukuru ku Mana yacu, turabikoze kandi tubikoze mu kwizera. Ku munsi wa Mungu muzobona abantu bihana, muzobona aho mugira gute tubakiza mu izina rya Yesu. Ubwo ugire etaje, Imana ibahezagire. Amen.